Ya, sanibonani. Kunetifungo lotifunga ukhala. Kunetifungo lotenda ukhala. Akusito tonke tifungo lotenda uhleka. Akusito tonke. Sanibonani, ngiphindze futhi nginivusele. Empilweni kunetindvo kunala lo wenta khona tifungo mengamelwa khona noma ke inkosi lebuke leyo ndlela lengamele leyo ndlela ikutshele ukuthi wabona wangakwendi lokhu uyafa ufane kufa kude la ngafiwa khona kude labanye tinto benta tifungo bakhala ya benta tifungo bakhala labanye bayaphahla baphahlelane bakhwetetele lokuthi lento lenjabulo yabo letinto tabo ichubeke ibahambele kahle lento la khaya mhlambe ke tinto ba rich nje kukhona tinto labatenda emuva kunesifungo uyatshelwa futhi mengamelwa lendlela oyihamba kuyakutshela ukuthi umthetho walendlela nayi noma ngithi ngesingisi terms and conditions uyatshelwa bungoti buhle nawenta kabi punishment nginayi likhona liyathandaza nilikhona la lithandaza khona liyafasta lifunza iBhayibheli ya and futhi uyeva nalemphefumulweni uyatshelwa kwenzakala utiva umphefumulo wakho ushona phansi ngathi uyakhathateka into before yenteke as long saphila uyatshelwa ngayo ungibabe lapha ekhaya kafuna ukuthi uthi cekelele ungimake ube nelikona lakho la uthandaza khona ukhuleke ya uthandaze ukhale mhlambe la ndzaweni mhlambe kukhona i-distraction letakwendeka noma into letawukwehlela leyo ndzawo limade lonke likhaya kwenza ukuthi ngamunye ngababili la khaya labathandazako lekhaya seliyaphepha uthandaze futhi into zisemnanzi yabona uthandaze into zisahamba kahle yabona make unemoto lapha ekhaya mhlambe babe unemoto ubusisekile uNkulunkulu ubusisile ngale moto musa khonda le moto yabona nayifa le moto utaba yini unemphefumulweni utaba yini yabona sekuyabonakala ukuthi soyalimala emphefumulweni ke so yehla nasemtimbeni tinto takho adikhambeli kahle kunjani njani tinto zisahamba kahle shesha ukuthandaze kumnanzi ya kude la kungakhalwa khona kude futhi la kungafiwa khona ya kufuna uthandaze ukhale ukwenza imvothi yakhala yakhala imvothi yo nyembe tiyaphuma yakhala kwenze babe la khaya uhlathi icekele asithi angade uthi ukuphi uyabona ya uyathandaza uyafasta babe uyathandaza uyalifunza iBhayibheli yabona kumqoka ukuthi uthandaze ungavilaphi don't be lazy tinto tsihamba kahle uthandaze ukhale inyembeti ubonge lokhu lokukhona lokuhle uNkulunkulu akubusise ngako nela ungahawukeli kamakhelwane uyabona lithi iBhayibheli netiswa ngilokulo nako alisho ukuthi igcina lapho lisho ukuthi ngaleso sikhathi ungahawukeli nela ngalokhu lokukhona ngaleso sikhathi uyabona ke alisho ukuthi yekela kuchubeka ukuthandaza ufuna lokuhle yekela kuchubeka lisho ukuthi ungahawukeli kamakhelwane inhliziyo yakho ingafohleli kamakhelwane ya kangawo wazowebe yabo don't be against your neighbor nangabe makhelwane wakho unento lenhle uyayibona yinhle nawe uyayifuna hambe kuye yabona ngaleyo ndlela amakhelwane akho utakubona ukuthi awusi against yena awusiso sitha sakhe yabona awusiso sitha sakhe utakusida noma ngeke akuside kodwa na ude sici ngawe enhlitweni yakhe yabona nela ngalokhu lonako ngaleso sikhathi kude la kungafika khona sengishilo lokho ke kude lo finally lithi livi kunendlela lebonakala inhle emehlweni emuntu kodwa ke siphetho sayo kufa yabona ke sona sidala ini kufa so ke hamba kahle sihlobo sami ungabanjwa ngemagugu alelive ya uNkulunkulu abakhona banamhlabeni abakhondwako bayajikelana ya bajikelana basheshe bakujikela nje ukhona uNkulunkulu ongaguquki lonemusa lonelithandvo na utakuye noma ngabe tono takho tibovu njengengadi utakuye utivuma inhliziyo yakho levumako ngempela uthandaza ukhona uNkulunkulu othethelelako lona lodalile lizwe nemhlaba nako konke lokukhona emhlabeni lobona konke lo omnipresent amen kube suku loluhle hlobo tami amen.